Isha, shim kene kasha, ngalapan krek, bat kanang kruit baha, di no kloyaka, yo kala badatha. Ulok jongka u amir, ulakili. Isha, nadu menne menmiet pis ngabjar, ka bajia ya pi. Ka Isha kala jubab, balai pikirli kumta dang step. U amir ulaong, ngasukili ken, banyo ya keren bat pi. Namar pilek dom yang ngaklem daw, tang bato nilai. U amir ulaong biang. Isha ngamut banyatu ya pi, bala shibit janmiet, unif unwan bam jamiet hangne hayeng jongi. U amir ula kre artat banet no chajing tray, bat ula ong ya ka Isha, shet no ya ki jingbam bakerpang, tit no da kadok blang na yaw menta kasngi, ngalabu pisa ha kaduli. Ka Isha kala ong, kat no pibu, u amir ula ong, tang shi hajar. Ka Isha kala shim bat kala ong, enle ayu tangkane ka shi hajar, kadok blang karem dor, kijingbam babang ru kirem kumju hakine kisngi, wat arkilo ki jhor ki babiang ru, pimla bantit hakador kabatat. U amir ulaong, kata kadai tang kabangadan menta, kaladai sabankut jong ubenai, ngalabu pisa nakabenta ki jan ki bapilato hakalis, ngin siapet pat hakawai kapor. Ka Isha kalaong, tang hakawai kapor banwan bet, kan poilano kata kapor, la shi posnem ngilaya syong lang, Henry ngimpat lejbam sabar watang sisien ro. U amir ulaong, bet Isha ngadang persyang ngala apply na kebenta ke promotion, lada ngayo ya ka, ngan ailut ya pihi. Ka Isha kala dom ya u, kaong barabor tang kalada kadon. U amir umino uletno sajing tray. Haga ju kesngi, kata hakapor prasyiteng menmiet. U amir uwan nyalam ya unif haying jong u. Uong ya u, hei paralok, alewan rung haying. U amir upelitu ya unif. Kane kadai ka Isha, ka kurim jonga. U amir ulapen itu ya ka Isha. Uni udai unif, uparalok barimtam jonga naduk kisngi bangidangnya late school. Ka Isha kalaya keren ya unif, kaong ya u. Ilok jonga iju ya tukhana sapang jong pi. Unif ula ong haka Isha, ngalapoy Islam kendiat, udakran pu samarki artat yaka. Kadba kidangnya syong bam, unif ula ong, ani amir, balai pimsim laya tu yangi naduk mensyua ba ilok jong pi inang bha ban syet jhur. Bat kene gajing bam ka bang shisha. U amir ula ong, ngaladap ong ni em ya pi. Unif ula ong, gajing bam basyet ikong Isha ka bang bha. Kumno pila syet ya kene kadok belang baga jam kumne. Unif ula ong biang, ngampat jubam ya kum kene, wat ha ki restoran ru. Ka Isha kalabatai ya karukum syet. Unif ula ya ro ya ka. Uong, kata kadai kasab kabab hidon kong Isha. Unif ula ong, pidei ubadan bok shisha amir, ukran pu samarki artat. Unif ula ong ha ka Isha, pila ne em ban ay umsa janga. Ka Isha kalaong, toap kendiat ngan tiu shua. Hadian lais ngi, kata hakapor arbaje, u amir udon ha office, kadba ka Isha pat kadon haying, kasyong ha kamra syongkai tang marwehi, ha kata kapor, lawan gawai ka message ha ka mobile phone jongka. Ka Isha ka pet ya ka mobile phone, kalapule ya kata ka message, bat latok kumne, menta ka janmiet ngan mi kamslam ha office, bat kadon tang marwei, ya nginyalit di kofino bat nga menta ka janmiet. Ya kata ka message bapa ha ka mobile jong ka Isha, lato da master en. Ka Isha kala kende ka mensim, ka sngaw syepting, kala yang jod, kala di da ka shiklat. Henry ka pet biang ya kata ka message, bat kala ong, syu ngan persyang ban reply. Ka Isha kala to, pidei mano. Ha kata ka janmiet, ka Isha ka let ha kata ka jaka balap wan, na ka benta banya di kopi. Hadian ba ka Isha kalapoy, uday penban unif, uparalok jong u amir, ubapha message jaka. Ka Isha katang surung ha kata ka restoran, kala ang lingo, namar kampat julet meno ha ki restoran bahe. Unif ulakili, Isha, pila juwan teng ne em hakum kini ki jaka. Ka Isha kalaong, em, menta kadai ka siningkong yanga. Unif ulakili, balay, u amir juwan yang lamse ya pi. Ka Isha kalaong, em, ulok jonga judon puar, bat don interest kum kini kijaj. Unif ulakili jai, Isha,
Pisau kemen yala ka jing im, haba piyok kum une ujat lok. Ka Isha kalaong, ka ka jing mut jong pi. Unif ulaong, ngakeliken, na markat ni ka jing bhabriw, Henry pisa haka ying kabaret kabajot. Na lor ukurim jong pi juya lam ya pi sya ro. Ka Isha kala perkat pang, Henry kala jubab ya ka jing shisha. Amir day ubriw basnew, uday ubabaha, watla ngiduk, Henry ka jing kemen kadon. Unif ulaong biang, menong ong ba ulok jong pi usnew. Henry ju ya lam kaya pi ne let chaki restoran bahe. Amir aya pi ya kita ka jing kemen. Ka Isha kala perkat. Kam sipang, unif ulaong, ngate ngalaban aya pi ya kita baro. Ka Isha kalaong, Henry pipat pide uparalok bajan jong Amir, pimla ban lek kumta. Unif ulaong, hoot ngade uparalok jong Henry menta ladon ma pi bat nga. Haba ka Isha kalawan pai na ka jinga di kofi ba unif, ka Aisha ya ukurim jong ka. Amir ukeli, piwan siya Isha menta kasngi. Ka Isha kalatok, kalaong ya nga lek siya ying ka paralok, na marbadon ka jingduway haying jong Ukurim jong ka ulaong, Isha, pitip ni unif ulaong hanga menta kasngi. Amir, pimsungutu ya kador jong kalok, ka bakakwa. Ka Isha kalaong, leksia kadai kabalaong uparalok jong pi. Amir ulaong, hakane kasien, tongin le kabakarpang na kabanta kasngi ka jong pi. Ngadang kan siyaw pisa, kata kadai kaplan kabatamay. Ka Isha kalaong, to kabyang ngin siyapet. Hadian katu kadebenai, ka Isha bat unif kilaya janbha. Ningkong hakif nangta haki shopping mall, bat hadian kata haki restoran. Man kapor, ba Amir udon ha office, bat man kapor, ka Isha klanang tok shu yala ukurim. Unif ula penlut bunbha ka pisa na kabenta ka Isha, klem da perkat arsin. Ula tiet ya ka jingta basma upi, ki jan ki badon design, ki jingdeng ki ba internet, na ka benta jong ka Isha. Ka Isha kala perkat, ka ne ka day ka bangalakwa, bat ka ne ka day ka jingim ka ba shisha jonga. Hadian kata, hakaway ka no paisngi, Amir ulawan pai kloy na office, na mar udon ka jingpang takli. Hajan ying, Amir ulayo ya ka kali jong unif. Henry uperkat balik se uwanon kam hae. Amir ulet be chayeng, bat haba ula pli ya ka jingkang, ula lapan ban ya unif bat ka lok jong kia don tang arngut hi. Ka Isha kala tieng, kala yam hangta klem sangye. Unif ula ong, Amir don Amir ula bitar palat ba ulap ya bat ila ka jong ka kurim, ula ong ya Mi menta na yeng jonga. Unif na marka jing bitar jong Amir. Ula mino na ying jong Hadian kata, ka Isha kalaong, Amir sngaw hasngap. Unif ula ay hanga, ya kaba pi pimla ban ay hanga. Amir ula ong, ringkat ka jaw umat. Ka kaba ngamla ban ay hapi, ka burom, ka jing sania, hato ngam simla ay kita hapi. Ka Isha kalaong, let kai, let bam ha restaurant, let shopping. Kita pimsim na laban ay hanga. Amir ulaong, na si postnem ngala tray sngi bat miet na kabanta jong pi. Ngamsim na rakti persya ya pi. Ngamsim na kran sniw ya pi. Man la ubnay ngala aylot kapisa ha pi. Hato kata kampat biangsa ya pi. Amir ulasim ya ka jacket. Umut ban let no. Ka Isha ka yam hangta. Kalaong ya Amir ngubhawat ino ya nga. Amir sengap syu ula sengurem yala de. Bat shwa buun mi. Amir ulaong. Ngan sapa ya kakot yala sansiing jongi. Lingba unong yang sajan jonga. Ka Isha ka yampa donut hangta. Amir ulaong biang. Isha bat sale ka we kakam. Bet yala de sisien hakayit kami. Bat sakeli yala de. Ka ka ba piladu bat ka ba pilayo. Ka Isha haba kayo sngaw ya kinikikintian ka yampa jonut hangta. Henry Amir sim lapay din syu ya ka. Hadian katu ka netayaw ladon ka jingkaway haka snong basa ka Isha. Ka Isha ru ka let hakata ka jingkaway. Ipara snong kilakili. Isha ngilayo sngaw ba mapi bat Amir. Ka Isha kalaong hoot ula ino ya nga
bat kalong kababahatam. Baro kibayadon hangta kila syuang linggo namar kumno kan baha haba ulok u ino. Ka isya kala ong biang tangba ka bahahi uday ubriw ubadok. Menta ngalayo ya unif. Udon la kajong kakali ka flat ka babaha. Bat ngilit bam sabar man kapor. Kata kaday ka jingim jongi. Kaway kalong kami kabala kamrang ba. Kalaong unif ubalong uparlok cung amir. Menta uladay ujong pise. Ka isya kalaong. Menta uladay ujong nga. Baro kibadon hangta kila syuya pet iway. Bat ngapcar. Namar ka isya kam ikuslay ay. Ka isya kalaong. Ka ay kabala jaya pi. Balay piyas ngapcar. Ne pilayas ngaw bisni. Kumba Henry bunay, kajingyaday jong ka isya bat unif kayad bet, Henry suki, kaway kajingkala kalasdang. Unif ulasdang ban om jubab syu yaki phone call jong ka man kapor. Ulak hampenduna ban yakandu yaka. Uju ong yaka bangabun kam hakakam jonga. Bat kalong kadaw kaba uju pendon kam baha ban ong kumta. Kajinglit shopping kalasangya, kajinglit kairu kalasangya. Kajinglit bam haki restoran ru kalasangya. Henry ka isya kam kwa satya ban sngutu. Ha ka way ka sngi. Ka isya kalalet yakandu ya unif ha office jong u. Unif udang ya kren ha ka phone. Uong hoot ngalit la sya jan mit. Kadba udang ya kren phone. Unif ulaong biang. Pite pi internet bha. Hoot ngin siya kandu la syay. Ka isya kala suspect AA ya unif. Bat haba unif uladap ya kren phone. Kelakeli sendon ya u. Mano ita. Unif ulaong. Uparalok bayat trailang ha office. Kadon gaway ka project. Ka isya kam langit. Bat kalaong. Pi internet bha. Hatu kataru kadai kabanta jong ka project se. Unif ulaong. Sungubha se isya. Pite pilapit sisya. Pipet bini apalat. Ka isya kalaong. Nif. Ngaklempet bini ay pi. Ngapan tang ya kabadai hok ka jonga. Unif ulaong, tongin siya kran la syay, mentakas ngite ngalathat palat. Kilet nyo siya ying isya, namar kapor kalamit. Kadba yala depat, usa ha office, juwan syu bat ka isya. Ha kaway kasngi, ka isya klayo ya ka message na kaparalok jongka, ka Sheila. Ka isya klayo ya katur ha Instagram jong unif, ringkat bat kaway pat ka kentay. Ka isya kalafon mardor ya unif. Kakeli ya u. Ka ay kene ka kentay badondur ha Instagram bat pi. Unif ulaong. Katu kaday ka mina ka paralok jonga. Ka isya kalaong. Kumno ka kentay kala banyaday paralok bat usin rang. Ngamla ban ngej. Unif ulaong. Isya ngapan ma pi. Henry ha kajing perkat jonga. Ngiday banyapan kutno ya kajing aday jongi. Piyad no la kajong kalenti. Nga la kajong kalenti. Ka isya kalaong, pidai uparlok jong u amir, menta pidangkan mau ni yakin niya barro. Unif ulaong, ngapan map ya pi isya, Henry ngamla syu ban pedang ya kane kajingya day jongi, bat sa sumar bha yala de. Ka isya kalahaban mino na ying jong unif. Hadin kata, ka isya kalakan mau ya ka ying jong kakemi ukpa, bat kalaletbet sa ukpa jong ka. Haba kalapoy ha ying. Ka isya kalaong. Pa ngadon na pedang kijing Sya ya nga tangkatu ka nesngi banwan sa haying. Ukpa ulaong ya ka. Ap wat pat room haying. Ka isya kalaong. Pa ngatip ba ngalale ya kajing bakla ka bakraw. Henry menta kumno nganle. Ukpa sya ya ka bakan sa haying jong u. Ulaong panban ya ka. Kun pilayo i uso uba pihi pilatung kumba pihi pilabet. Menta ngamla banle ay. Ka isya ka haban mino. Watla ka day makna ka ying ukpa. Syaba ka isya ka mud banlet no. Kalaong pa sungubhama pya nga. Bat sumarbha yala de. Haba ukpa jong ka isya ru ula kentaj ban sya ya ka kun ban rung sa ying. Ka isya kalakan mau ya u amir. Ka isya ka let haying jong ulok barim jong ka. Kaong ya u. Amir ngakwa banwan pai biang bat pi. U amir ulaong. Isya ngala mo ban keli ya pi kaway ka benta. Hakapor ba ngadang don bat pi hakite kishi post na mansuwa. Hato pijuyo isya yang nga bangapan sosi ya pi. Ka isya kalaong.
Amir sengubah maaf ya nga. Amir ula ong biang. Pikan mau ya ka arhajar tingka banga ai happy. Hakitu kisngi. Hadin banga lawai na kajing tray. Nga lejbe cha hospital. Imei jonga ihaban le ya kites jong uklong snam. Bat doktor ula ong. Ba idon kam bandi dawai bat ban syong ras. Imei jonga ila ong ya nga. Ban ong ya tu ya pi. Da ka ba ong. Kapersa jonga kan sakuslai. Amir ula ong biang. Barok kapisa bangalaken syaw. Kalalut hangta. Day na kata kadaw. Bat kabadang tam kadai satang arhajar. Kasa na kabanta ban pendap haying. Amir ula ong biang. Bat bidangkan mau ni em. Ya kaba pila ong. Kan poy lanu kata kapor jong pi. Ka isya kala ong. Ngam tip ya kine barok. Amir ula ong. Pim tip namar pim jukwa ban tip. Bat ngiladep banyak pelai san siing. Menta kaladep kut pim desu ka jengkit kli jonga. Ka isya kala ong. Amir sengubha seusen nga. Ngam don ying syu sya ngan lej. Amir ula ong. Tanggawai kan lat isya. Ngaladep aya pi si posna mensyua. Menta kilit nyo sumar bhai lade. Nga ong kata da kadok nut jonga barok. Henry ngam la syu banyak salang bat pi. Ka isya namar ba Amir pedang syuk ya ka. Kahab ban mino da kajing sengsi bat babe na ying jong Hadin katu kat na benai. Ka isya kala persang ban net wat kam. Henry kam sim layo. Ka pisa barok kaba kala kensyaw kala lut no. Bat suki-suki. Ka isya kala poi haga jaka kaba omdon manu-manuru kibakwa ban poi. Ka isya ka syong hangta. Kapur kalong nyaw wajie jan miet. Kawai ka kali ka barem dor. Kelasangi akmat ka restoran. Kaju ka restoran kaba ka isya ka jukwa ban lej. Amir ulahiar na ka kali. Da ka jingsannya ilade. Upong gijan babha. Bat udon ringkat bat kawai pat ka kentay. Bat baro arngut kidang yarki. Kadba Amir udang yaj pat kata ka kentay. Ula ong haka. Jitno mapi menta kasngi. Hakatu kasin baladep. Piken no yanga. Piken mau ni em. Kata ka kentay kala ong. Man kapor ba pijit. Pijujit bakala. Da isya ka syupet yaki. Hakapor pra katsan minit. Kata hakapor menmit. Sa ka waipat ka kali. Kalapoy hangta hajan basyong ka isya. Unif ulahiar na kali. Ringkat bat kamina. Kineru baro arngut kidap ta kajing sengaw kemen. Unif ubat ya kakti jong kamina. Uong artat. Menta kasngi tiet kat kaba pisngaw kwa ban tiet. Kamina kalaong. Pi tenif pilong ubasbun. Ha kata kapor. Ka isya kala perta ya unif. Henry kine baro arngut. Kidayar ki kemen artat klem dapet ya ka. Kadba kamit kadang dum. Kipadba kilanang duna suki-suki. Henry ka isya kelasa marway hangta. Kayam jar-jar. Klem don manu-manu hasenda jongka. Ka isya ka kenmau ya Amir. Ka kenmau rude ya unif. Henry ka sulong satang kajing kenmau. Kajing yaro jung unif ya ka. Bakalong ka babhabriyo. Ka penjot yala kajing im. Bat balay bansong sarong ya kadur babhabriyo. Haba kadai tang karong. Kanu-kanu kabadon hakadur kabapaw syabar. Kamla banyang persya ya kijing Kajing snow chali kabadon hapo kadonut. Kamla ban pendap daki mau kordor. Henry tang kawai. Kata kajing chali. La ban pendap tang da kawai kabenta. Kata kadai kajing iit kabashisha jong ubriw na kabriw ubahok basida. Bat enda kata kajing iit kaladuno. Kalong kabae baha ban yok biang nyaka. Lada episode tenat sengaw halat, share, komen, bat subscribe ya ke channel.